Habakan ni windmill kadang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis na meh mga. Mia ke meh wasna. Be, kabiang ta. Kikubor kapati CTV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na kabenda ka NEET. Uba Alban Federick Syiem ula Shimti mentaga sengi ka arpusan tarik ujemang arajar arpun reo kumu acting Syiem jonga himaman lem hadian bau Syiem bapura upa Syiem Ainam Manik Syiem ula syak sosponno haka Khasi Hills Autonomous District Council. Lapdiang sungubhaya u acting Syiem dagi menteri batki bakrau jonga himaman lem harengkat kaspong ba unsyong haka khat Syiem. Habakran syakilat patahai kubor upa Alban Federick Syiem ulaong ba kumu acting Syiem unya trailang bat gi menteri gi bakrau banwan rakyat ka sensyar kadar ka bakhuj basuba bat unnam kedau kti ne kento yanu haga ba yadai bat ka khajna ka basa ka banadu usnam arajar khat pra ka ba ka himamlem ka dai ban sieu syaga district council ulaong ba kamdai hadu lai hajar Klur tam kumbala pau hagi kubor hendrai ka dai lai Klur tam. Kap ko bakman kalau ini tadi kap inti bakau nanti bagi badan kap nah kata ini dia bangin bentuk ya ka senja Hajar batnya yo aja Thailand ini menteri baru batnya ingin keke baru ingin dan ke Thailand ke Thailand pakai wa hile ingin dan beka jingya tiplang dan kita hingga ya ka istilah apa ingin sa tahu menghasilkan kita ya kata tinggal ya kan ini nado senam arja apoi ya kan ya ka ek wala ya benda ka pet ka ek bang la ai ki kat kisla ka bai dei ba kam ma benda ka ek ba pet ya ka sincha khadar ta dau ka la ibet ban thung yang pun ka thung ye ke CDC ya kata bai dei kata kala ni ka nomor ka di ka isi ka barem di kadai nado aja kata di kata ngamla mungkin ya kata dengan kalian itu ngompak nomor dan ka suspension Syiem tumbe la di tama ar lai Klur ini kat lai Klur aku saulak kapsan Hajar aku tingkah jadi kata mo ambil ka lai Hajar Klur bala hari ni kisi haji kakbo ini ka benda ka jonga ban anum kedok tihi ban kata ka syong ka isi dengan sponsor ka di belak nama kata kami ka benda ka jonga Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henriu link ba ka section lai phuwei iwei kamde ka ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru teki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Hamigalaya, lat no tang is kasihers. Pila benlet bed siya ke office terekam Jongki ke commissionerate of food safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rasha P, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan, daga Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.